tsetsa ya uniyimbelela phati leyo nandiya ni ku tsetsa tsetsa yo tsetsa Barithetha chinolo barithetha barithetha chinolo barithetha thetha china thetha sesi thetha china thetha body Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Aye nimshiwe tindhawu hinkwato laha mi nga kona lava vulavulaka i Mgeu the Junior lava n'wi tivaka ku antswa va ku i Mgeu wa kambe ya siku na Kambe studio se yi fikile ni mi amukela xifumo aka Xitsonga Beat Show awara ya nhungu ni madyambu hi Ravuntlhanu rin'wana na rin'wana i siku ro hlawuleka swinene ngopfu laha hi tlangaku tin'wana ta tinsimu leti nga batongo aka before Gaza yi va hi ndlela leyi ya sweswi ti zi ti vuya ngopfu ku zi ku va na tihiti tin'wana to fana na vo Tsetsa i Tsetsa leyi lavaka ku yi ba namuntlha leyi nga tlangiwa hi DJ Choir DJ Choir ya sweswo ya ni la ku yi tirha la mani pfumelela ne okay ende xi xa nkoka hi nongonoko lowu i ku ni fane ba yi huma i ku ni fane ni yi ba yi huma mi swi twa ku hi yona Tsetsa ende hi swona leswi lavaka ku swi endla sweswi aka episode 20 leyi hi nga yi celebrate hi ndlela yo hlawuleka a hi ba risimu leriya xitori xa misava hi lexi episode leyi fike yi rhandziwa swinene ngopfu no tshemba ku sweswi ni vulavulaka wa vutlhanu lowu swi nga endleka yi ri ka 500 views or more than a hi tlanga risimu leriya ra xitori xa misava yi nga tlangiwa hi dokodela so namuntlha hi tlanga Tsetsa yi nga tlangiwa hi DJ Choir na van'wanyana no tshemba ku na macingelani va kona ka vuhumelerisi leya ra tsutsuma famba 174 pfumelela loko no endla leswi ni lavaka ku endla laha
silahlekile la mani kwe. Unakusimba shikwe. Halioni. Okay. Sure.
ta dawula xipikara mani ku yi tsetsa mane se la ku yi jika sana KFC tsetsa loko ni nga hoxi ni zile vona ka TV hi minkarhi ya kona before you no before n'wana bote va xava hi nyala kwele jone ku zi ku va na tinsimu ta yo
siku rin'wani phela ingoma thetha ingoma kuna remix leyi va ngo i okay mo DJ Khwaya va recorda mo DJ Khwaya va recorda nyana xiphatani lexiya hi twa ku swi fambela kwihi yo cina tsetsa body tsetsa kambe a ndzi ta yimbelela phati na ku yimbelela liya ya tsetsa cinolo va ri tsetsa cinolo va ri tsetsa ya u ni yimbelela phati leyo nandziha ni ku tsetsa yo tsetsa va ri tsetsa cinolo va ri tsetsa cinolo va ri tsetsa cina tsetsa sesi tsetsa cina tsetsa boti ni ri tsetsa ni ri tsetsa ni ri tsetsa ni ri tsetsa yo baba rulani na DJ Khwaya ngwino yaleyo oh dan right ne okay a ku ri episode 21 ya Xitsonga Beat Show hi ba mandla vielela ku va mi tshame mi ti nyika nkarhi mi langutisa leswi a swi endliwa laha a studio mi ta twa n'wina ka ti-comment ta n'wina hi tona ti endla ku hi tlhela hi ku xuta futhi hi n'wina mi nyika matimba so hi ba mandla hi vielela swinene ngopfu ka ku va mi karhi mi hi landzelela mi subscribe mi like mi commenta mi share na link ba mandla hi vielela for sweswi DJ Khwaya hina hi khensini ku beliwa ngoma yo ba ingoma leyi yi nga yi khale yi ri kona mara ya twala kahle swinene ngopfu loko mi ri na nkarhi tsalani ku tsetsa by DJ Khwaya mi yingisela original leyi a ku ri ya mina na DJ Khwaya yo
So should I?